Nariyo kagambure byatashimye kugambura agambira n'abantu ngo audio nwabe na stika musenteze uburushiti zona niyenzine so rena arabe shunguzi abo ngo muzigazi bamweta famous owa masi bo kugira ngo bakamya ngo no shawreji okweshongora kamurema wena ina atambura tiketi kumanguna ishonga namwe nintegeza naza no mbyaro kwa ishongora nkareji okwe azakora nkece shongoro ceye cyashitaka kwa akwana umuntu aza stage atanika bateri yuka bakire atoko no performance atandikere kopori arembwe kuzo mu studio akakorebye yaza kopirize by'abandi aron nizo no mamweta tike. Right, nakutanjera we bari mununga kureba NKORE Media TV ne banyeta Beazine Zj kandi mba nishemerwa mununga eco kora necamani we bari kusubscribinga we bari guma not followinga we bari kunda waka yitu we bari kunde chitukora. For us we are here for you and you're there for us. That's what makes us happy kandi tukaguma tujangu we bari kutukunda mukama kumpero mugisha erizoba nkoko mukimanya nyo wande bantu baturiho abwa politics, entertainment, education, health, all of everything that you would wish to see from Western Uganda. We are there for you as NKORE Media. Feel Ankole. Tingo na shisho bwire rizoba we are talking about entertainment industry and basically ya Western Uganda kandi natayisa omuntu ou industry ya music ekwetororeraho hano ya Western Uganda best here in Bara abantu batakuciciririza mu teba kuciciriza etubini kuciciriza akwa music ne yetororera abantu bace munonga nabandi nibeshaniriza nk'abajirimu akuba they are participating in it but they are not doing what should be done. So ati naje ntomuntu unatayisa ni music erukwetororeraho nomwe abi music yitu ya Western Uganda erukwetororeraho kandi abi yatandikireho okurirwa nico ndikuba nimanyisa twakwakira Mr. Dan MVP Beazine narwo naho naringa interview yanyaboka muri bashari banje akwambe nyina mwaku nchaza nari hostinga menyine content ekumara not just kufaga kora show but habe haro content ekwemarira kandi kintu gikushanga nanye ninteka itafali ahari NKORE Media urago kintu no misho wow ugune bamweta MVP kandi naza kuba naganira munitu abindi ni mumanya abatakumanya netuzaguma nitugezaho ku naza kubeshoborore bikusingaho kurujera content tijoti ebetinchi bikore byo mu kazarwa ryari byanke biwano ndakuma ibingungwata zo mu Google typing mbizina yebare Daniel Google ne kureta information ne kunkwata esani man ya substance nyukuba ninganira ninganira content kumangune yamba industry so sinkusinga yo kumanyisa net content yawe nayo ndeza kumanyisa chori we wow MVP titukuza kushisha ubwire ntuzakoze ubwire buce konka tuhereze mata tushoze tinteteje music yitu ya Western Uganda nkomwe abantu abere mune yetororeraho ntwendo tuhayira itingire state yerimo as per now state ya music ya Western Uganda state yerimo ni state yo kushanga bamwe nibo bakujugobamo kandi abakujugobamo twakwenda nguki nabandi barugeyo nibita abakubembenda kwimusomutwe barabira umihanda nyingi kubita no batakora ki batarugayo barabira mbata bara Beazine no ya kwishongoraje kandi bakamanga weakness yawo no kunyamarwa uriyo mwishongozo kumango nakusinga izina natikwa kugakunyisa amaro ko ngo sangwe oruga kandi umujjo gwa abastacharite hashiro gwa abastacharite bakaba bari bace bakwemarira inso bakitera ngo kubakitiye tubaragira mu kufite nabo ngaba hati yabarebera ngo hari musente so muti yare baro chance yona yo kumarabaho nafuna burinje yona ahubwo ari munayije kandi kinaba nekiri kinaga aba nabe twahire chance ngo barugeyo kine kibakozere kuyamba umujije umusana gukora ki kurugayo kunga bomba ibakora byona mbandi byebembeza bo bunana areba ngo nafunira kaye kuza kucebembeza ko kugambe eco nija nekibuzo cikugera titi enyumaho babenu bajangu Western Uganda tukine music imbi nabafani zibitu baba Western Uganda batakusupportinga music y'abana ba so twijere ntureba recently no shangu abantu bijere ni bakunda music ya
tujengu abeshongozi batandikire kora music nungi ninga muje bajemire nkimwe abakugitum public. First of all ikintu wakisavinga je nikibonera ningati nkawareba umushiki umukino wasakwa no siba nawe yajure bitete ibiringwa uri kumeza intro nkayamara kuzora katete ikabonire nonyango cyana kakiri mu waka ikikugizo kumanyisa niki twamara kutindira productions abana bakatandika kuzowa bomba on the beat bakatandika kuzowa Nesimpan production bakatandika kuzowa Cash on the beat bakatandika kuzowa Kuseim bakatandika no koresa ba producer abanda bina hamazina music yakorachi yagira mu moraro ati nka massive njina bene mbagambira massive ine ko revisinga to kwasa kwata audio kagiteka emitware 3 emitware 5 expecting no competing no mwana akora audio ya emitware 5 emitware yakade so mbobuzi kane kintu ine kuregulating and beshongoza bakujo mu industry beshongoza ki ako umuntu kakufuna opportunity yaruka Kampala kareba ho mweshongozo omwe wakura tashime ko ariyo music nchishira industry yona kandi cyo kizu cyona kiri mu ki mu gospel kandi no shanga banyi namazarana yarugo nguna kwireza ubujuruzi yara biri mu kweshongo ayeshongo cyishongora kitereda kikamukaga na aiza mu VIP na nyino ko promotion to yebuza tyo ni nkora ata promotion icyishongo kitine structure kitine formula just no lamenting ebizu byawo so nyumwe yo kwabura abantu let those abashimiko bari mu music bari bagume bari mu music kandi abashimiko batari mu music mureke kuki kandi music ine myaka ine generation yayo wo ine myaka kutani cyari 16 kusa myaka nkabiri na musanju shimukura active music yarengeraho chances zawo zo kurugayo bwo kurugayo cyukumire either noza kwijo mu industry korura mu bwa maraya noza kurikizamo kuretera mwe bizibuna no yija kuherana batayi bawe nano yija kurangirira abandi so umuryo burunjo muntagati imyaka 16 imyaka 2 na musanju niboshime kwando no zura wo ine chiroto music ukachipasiyowinga wachireba kandi music kuba associated na music to ine kuba no yeshongora ari mukora mingi yo kubasa kurabera mu kuranguki ni wazo music cyo kubanza no wasa kuba sponsor wo muntu ufuna kavimbo no basa kutandika studio ufuna kavimbo no basa kukora boutique ukasapura imyenda ukafuna kavimbo music so there are so many ways preference ukasapura kavimbo director utakozeriki uteshongwire iwano wangu nakunda music so nanisha batugaruka nshonga yenyine nkuru ya turetera izoba wo kutureba ari Nkore Media nyongera kwebaza kandi nsemera kimwe bakukera kutuhagera na no kutusponsoringa mu some of these shows Oscar wa Urban Electronic we bari munonga kunda Nkore Media na nabandi bona abakubana batashukura ino originals nashangwe Oscar nashangwe ari msime mukama kida high street ninga shimba guta street au opposite na Easy View Oscar naguza electronicals nebindi byingi wacho ukora no wikaho mutayira nakarangwe namba zentutera kuzita ha video zitu nabunda kushishura mpora none abahereza TV akashishura mpora mpaka bimeze no muterera muganira so no mutereraho muganira koza beshongozi barukubi ushanga umweshongozi nasiba navimba video ziri muzire waye ko weyo shanga nyine mu kitanda tayine mu ka TV tayine mu hufa so yaza ko ausikogwe namwe yamakorashi acimukorora aguma namusashura mpora ngati beshongozi nabo nabanyaji kandi baba banyaji ka music n'intekateke itandikire kuza musenda bana babazine mbambanyaga wano dealing no mweshongozo shonje kutotamuziri ati nyombe natekateka music ko badikunzere ba fans bitu ba ejire musenda tuburiyo neganyirwa mu bace katugaruka nshonga yenyine yatureta enyuma waho tukajira wenshonga ya Megaton akayine show bija ba Kampala ba leta show twa complaininga twatekateka ngo bare nibo batwarana so right now twine incidents eri munebaho ntureba MC Bob Chap no mwana twiraha na berera aho abeshongozi baha na naba Kampala bijo bana baberera bano bamushashura eco tinku kimanyaje oba nabesi baho tukukimanyaje nyowe tinku kimanyaje nkanya konka ntore atwirere active on music industry yija yahanika poster yeye ayine show birabiro na mwendo kuikuma ajip hano yo muri mbara ayina beshongoza biyatimbire kandi abari munatujane bakuba bariho nka Roy G na Munonga basically Roy G bakacece bahabona abitu bana bo tukuzagamba this
ombwire nubwo umwe nituraro ijahani tere Kampala birabire na mwendo ku 10 tuje chap na tubiha Roigi najimanya show akozere nakora kuragaruke which is which atukiri bati mbakusasira konka chap nempuje wanji chap nempuje mu ngeri ki atokora nyonka bagambira abana nyonka yamba naika ki ubwire bwo kuyamba bwawe tokwijuka uwabe music ukwesongora kamaruka birugamo nkata kuba yamba sigaro music baheza platform at opportunity nkwireza platform oyo promoting ikintu cyawo so ati chap impuje akawujya kayine abesongozi natekereza ngo n'abanyabuzare natekereza ngo bacari beye natekereza ngo ingeri yakubamanya mu kukiza abandi so icyo kibamukozere kachimbeho naza kuyega abo kwa nayegata omwesongoze we nahari naro umuntu we nahari utari mwesiga 100% wakireba so atito bari munini bajangu utari mwesiga 100% nyo ninkweza submission because omwesongoze nagenda neki netiro omwesongoze takwasa kwefiririza abuya akwatini twini kwa chap na yiki amazire myaka bani myaka 10 mbwa MC binje no remba criticize myaka 10 yengu tekikire cyo mbwa MC sana ya bwa MC bwa buhindukire but wayerekere effort kunaenda kora show which is good naenda kozero shows ninze manya yakora deal nkabura akakora deal na Regi yagama na Regi yamujya ati Regi nyone nza kutera drive za ozonachi eza concert yawo show ya makumyabiri ya yabira inomunanko mu university yine drive zona nezanje then unoza kunkoya ki noza ninkwenda performing ra show yayo na Regi yikiracho yaki yikirize wakireba so chap ya ine documentation ejo aje nyumhereze baroya barege Regi because that is an implied arrangement of course ijumba jeta implied arrangement wakireba because turi na scenario ndizo na tipa ura yakoze ka video kasho na tipa uru mudachikaje una tipa uru yakoze ka video tipa akakora ka video nakuperform atabo nanya chap tari mugeze atunyanyije nye kwato mufune baroya babakotingire sente zibine kushafura nabakucendeza mari yakoze ka video unaza kubara we nagera atanga unaenda kuzomushow ya Kampala kugira ngo Regi yamwesire kandi we Regi namwetata chikumangu ni business wikiriza na tamuzi niko kozo muduka isato kajiro kajikunda wajikunda wasigaho ki 15 tumwaza kankuretera umutwaro ngitwara ukazagaruka ngo washange t-shirt bajiguriza nojiguzo utakana nakigiro sente so chap nyonko muntu kamyanje namusupporting na muguro tickets 5 je n'imitware 5 just kumusupporting atinja ngo ninze kureba beshongozaro inamusupporting konka ikimwegese areke kwemara umubeshongozo nyabeshongozo kureba atinyo wano enda kureba MVP you have to pay me none kushashura wano enda kukureba kwesa services za MVP oyine kuzishashurira tinchikora bintu byabusha ahubwo nkareba abinyambere banyambere ki wachati na natandika conditioning friendship yanye naji mashuraizinga wo ine sente tugambe business wo ine sente ibyo kuyamba mbajangu na murago bikakora ki bikawayo so ikintu nje kumanyisa ati everywhere ni mu life yawe is interview kureba to no ya Ankole Media ngo kwateyo yamara kwateyo noza kurabarize kwamba kushawa interview kaba kwendo bayambe ati musigo takubasa no kujukwa info obwatiya nazo kwimana interview ogwa kandi nabasa no kora ki nabasa no kubura postinga ka clip kawo wakire so chap it is a self created problem akimanyiza beshongo nico kimwe na Russia Pro kandi Russia Pro na wari mu kahujako Russia Pro uba aine buzare kina Regi bursa hija kakoro muri mbara ati Regi mutegera yasobora gukorera burungi Regi yasobora kujya buri umuntu akwenda ko Regi yasobora gukora akino night yeye ahanikozi ate mu VP nyamo postingira kandi tubihereza Regi akabipostingira wajire izera kakora show ananka kambigure bara hano mu kizungu je Regi ya performing je yaberimo abantu bashatu
wachireba kozi kamugamba first of all dureji already akai n'umukoro guno muri mbara na yansofa tureje zoti sente zoti mu reji no sakutaziyamo kuyo mu planning mu launching ngo bundi izobe rindi wachireba ongabure kakoro kiza bane benda kuyere town reji yachikora bane benda kusimura town yambara reji yachikora bamena kwiguro bamera ko aba Airtel n'aba companies bari muri mbara reji yakisobora ico nyine nambaye kamukubira awumbaza kwiga in the hard way goto mutima goko tumutima murundi gwa industry tibakubasa kuba bino mutima gwa Western Uganda tibine bino mutima gwa individual tibine gwa industry yoko kare ko hereza rejo muri meri izoba it's okay nyesa kare recommending exit recommending megaton recommending tipo recommending truth ungabulishaka kutsibaho umuntu wachireba wachireba imbe nyine na nyine nekizibu n'abantu akwiye shows Kampala bachikomo the same people bakoreba show ya ajipu nyumwazo nibora ashoye nisho ya university in Nyensa kare nibora rebe kacheka ryata twakoreta diversity eza kore wakosa truth na megaton Nyensa kare koresa reji na tipo nari koresa omega na penipart na martin na kana nabandi wachireba abana bona bazumu saturation ungaburisha ono yakora asha abantu bakore ryari bote barije kureta kana bono bakora music so abantu bona bintu muze ko kwebemeza bacari babo mwegaruke koza abantu ari kudiringa nabo tubarishwe mwamuri kupi wachireba akaro nizo musikazi bamweta bingana alfa ni promoter akafuna accident bingana alfa kamusindikire cyo mitware 2 wachireba kambuzo nkamusindikana message namugira ntombe shongozi no wakwirukirire ati nabace ntato yege kanda kaba postinga ntoyege ngana alfa kaberera habashija ntoyege ndabanta mikudiringa nabo remiteri yatokora position yenyina ikora radio host nakira ndugireho mamba hanga nudizo ki orukwije wachireba mamba buza hataroha na yakufutere simu nakozati MVP plan atori wasibotashi hato borugira Western no hojira umwanya gwawe kanokwenda yama gwama kumereze namba na editing ya koze natachikwitaga wacha so ine kuma human nature is like that wori position kuyamba chikorese kuyamba to limit wachireba chikorese kuyamba kandi hata beshongozi nibakukaba complaining ninga complaining even right now ngo nituchimanya tibine sente konkaburi kamwa kuwa kumukorera nahendo muhese noenda kwese nyine ndagano nawe nichoro mwishime kumuyamba kandi hati so it's by choice kombe katutabatinemu kandi tuenda music yite kuri chiribati it's onyoku yamba mweshongozi by choice and professionalism. If I see the work is good I give it the exposure it deserves. Work are good and suitable kurabiro mikora yone nku promoting what isho ni nkuyamba but toshime kuba nondemeraho nchiteka nkuyamba much as like ni ntikwasa kuremeraho ujuze ku performing oku ujuze ku perform no ine limits zo nko muntu kandi kindi anyona ni criticizing abine kumanya ngo bari mu public space word musician or public business oine kuba criticized kwegarukamo washireba izero na kara n'ikindi nanka megaton tarakozere show buri rege nanka nkaba show kutukuza ka performing ngakameza n'imitwara 2 biyaje imitwara 2 kamankire kigendererwe cyaba ruja akazayo yahereza megaton imitwara 2 konkanka hurrango akamujati onta posta konkotandanga akajyango tamuteka posta atajyango tandanga konganiza korashi ninza kwije batayishira onana reserving rights kugira general business arrangement yo mutiya ko bakozere na organizer yayeta cyo tokaza kukiri miro munonga however nuraka muheze mitwara 2 nati nkebuze je mitwara 2 akajimhereza akakwakuruko kikoze nawe sente za regi kuzaza kweze mitwara 2 ushimye kwa wasitwara mukaniso kazishabira umuntu uzayijana kigenderwa ki rene kindi yijamburaganisa na korabo megaton kanyatereka kushisho bwiri megaton yirukire yagwiro watiyo ni yarukodingire yamterera amasimi yajatiyo kakananiza kwiye so abesonguzi nabashaba mureke kwese babantu umuntu yanakwetaga norango kintu ni coordinating ikintu ncere tabwere yatakwetaga no ikintu kikuburabara so mureke kwese babantu nasmaye word of advice
yeah. So chap amwe n'aba DJ chap akorata amwe n'aba DJ akuba ninda nabaru mbwenu bakacece nakubura kuzashora ya no bakacece bari professional kacece no muntu munde bari professional mu bintu biye kacece no muntu wo kumutero kajate nyine mitwara abiri nindo ujonye musingira akakoro kanya kajata ize mitwara bit class yanye kuyaho kandi commending Beazine kandi commending Rhythm sorry kandi commending Rhythm kandi commending Kunana kandi commending Rithani bize bakuterere ayendeza hondi zo koreki afunenta ase iwano rano mwetaka na kusetting price so I believe binji ba MC bakwa because they are professional ma MC tibasha nka shongozo bana so I believe ba MC bakwa bariyo kandi unfortunately remaining ama na chap na mugiranti eje kintu cyo no kwa reka kuchukora kugira ngo kigobe chikore hamisiza izina ryawo mu Katari brand kugira ngo eze megumemo iworire sente ngo kuziyamo ibyo biye munoza kuterwa pressure zabusha amagoba gije that's by the way kongiyo cyara akore yokore kintu umengo kacikiriza ko abantu rawo muri mbarara uje ntankatira usho chazo muri record so njo kwasa kurugomega cyo bwagumize na program ye aba reji ba people ya ino bahame afunero ya murungi aizo muyambi chap no mutumba afite gashisha bwire nawe usanga bamubiza bihize bamukoze iki so uzumu kandi tucyurunye ngo zo muntaro zabandi yo no koma akwa advisinga obirugamo wachire nikiki America nekora icyo kora Ukraine yo ne haye byo eburwane so barwana iberwana America tekutambu directly wewe utatureba ari NKORE Media TV ni wanyeta Beazine Zj Serebo wambara katuriya murembo rwambara no tukuhereza big up so munene die muswaga awasi nena arabe shunguzi ahongo muzigazi bamweta famous owa masi we kugira ngo bakamya ngo no shawreji okweshongora kamurema wena ina atambura tiketi kumanguna ishonga namwe nintegeza naza no mbyaro kwa ishongora nkaro ijokwe azakora nkece shongoro ceye cyashitaka kwa akona umuntu aza stage atanika jati mbateri yuka bagire atoko no performance atandikere kopori arembwe kuzo mu studio akakore bye yaza kopireze by'abandi aron nizo no mamweta TKG na ure jaka yamoni jati mbure munozo kotera shozo mu izina ryanje twereka ngo ati Roy G na nabanda bahango ne ba inspiring abato ati cyo kuinspiring nakahuki mujyana ku inspiring no kore cyawe uba better nurana akono muri America akagira ngo mubwire shows kuzabizimba wo mwinji asindika brother we kugira ngo namushwana amutera shows so shanga akona rero ahantu habiri so ATKG na OTKG akazo kumbyaro ko deep ayibatakuza kunyo ino bona atwara ayishongora cha Roy ino bona atwara Roy G nkamutwara mira mahiro kanye by then warenga ho wito nkanjira kore bifura by then so Roy G kumutwara yaza stage mukamwe baraje amukwato yamurangu yashemerwa yashumira senta ni Roy G yamusheba sente yashemerwa atemba vipira hati nakakasa ngo ngambazima so binyanto kumabata kumanya umuntu physical bakunda music so you have no opportunity kaba famous bambaronde cyo kurarira ATKG ayivuka kareji agamo amukopimwe koperezo azachi akwabinje ati bamurebere stage performance Roy G so wakora kawe ATKG famous bona bakamukopa imitwarize yeburisha ni photocopy somba zo ko mbyaro deep batera shows batera bajanguro iji ya ruga so reja bashaho baronde alright niza kwa na video ubwo bakperforminga amashows okwe baregeje alright jini NKORE Media buri kimwe niho rukuba no tishanga kandi banyita Beazine Zj Serebo wambara big ups DM Swaga our CEO of NKORE Media Asumani of Savage my official producer kan photographer akana ko nikakora graphics zakabi niyo woriyo ibishani videography photography na nebindi byono ryo ko ino mukoro no ndaba MCs no ndaba ba performers comedians hichira itobenye industry ndimo kandi hati turi umuntu tukora ki akweshongo industry ndimo music no ija kunta yiso chimbuzi kasto in a platform noza kunta yiso chimbuzi nyo mu industry ndimo nkuko wagamba wajanga music basically tukweshongora ko I think I'm helping some people
you know it better. Then nanchabagambira no oyine omukoro gwawe okwe nituja tukwatira videos ebishani abeshongozi ba MCs. We are here for you antu bawe oyine cyo kwenda kuranga tushikirire tutikora 0703209350. MVP turumu twirero kuhendera kandi niwe tutinaha na yetorora anshonga turumu tugamba anshonga za Western Uganda music kandi tuzetorera ekindi muninje zaho kwenda ngutugambeho MVP tukuza kweshara roigi twange twikirize kandi tukabura ko mugambaho weja ine gamba koza ainizina anekindi kandi yakozire na agap ye no mukuratire ni impango so there's all nitikwa ku mugamba nyoti regardless show ya chap oba jitire hweyeyo bajikozereke kurga roija katwara show Kampala tikwereka ngu Western Uganda yakora step in music weji show ya Kampala tiyeje inojitire musente kandi rasti nubwa ko mutegekaniriye yaro arekangambire kire batare bintu mutakumanyima aremwe bintu mutakumanya kashinto tukubashira mu shoboro mwine kwega nk'abantu bakireba arobo kusangwe ne cyoroto okaja ate MVP ni yenda onyambe pike aha massive records so izoba rimwe kahari yawo kafuna kamotwe kwiza nkambara kaja teje mutwe mujuvuka mukora ki kiza massive ati woba ine show no plan nje mukwezi kumuyeri yawe nga nanye ncheburiza so ati ejo show erimo politics rwinji erimo oru MK okay erimo oru MK rwinji kurugira investigations zanje n'inkozere wale first of all eneza ko eri mu government property wakureba ejo nanka grounds that's a government property wakireba it's a government area we are nufutire simu ateje horo ninjene kandi kindi Alex Muhangi ni brand ainizina ryeye comedy store ni big brand inabahagize bayo aba automatic n'abanyankomedy store akujangwaro haruhweceri izoba ninze mbona batekwa kuyije so ati Regi umuntu akakora ki ninja because abakumwendaga bine political interests ni bona mbota kuza kubamanyira nangwa bomba kujya ngwaza kora show Kampala 2026 buri stage yona itura bentu kwendera wine kuboro nato ine kwereka ngo side yona yachi ya opposition yona yoro ukashango ya image torarebere tuba baguze tebozi nyinja ananka university yene ba dominate so bakozere Kenzo njukura Kenzo urarebera umuntu nakora show kororo strip ati Kenzo nako bari yakoro air strip so kororo keri mu babujingo ati zona wori connected na government so ermor or MK ejo show ya nanka mamukore platform abaraze kuraro ino wazo kumbuza baraze kuraro ijini baba abaramurebe ni ba yo munyankore ni ukora mu supermarket Kampala and house garundi Kampala nafuna chance Regi zo muri Mbarara muri Kampala umucyaro mentaka bwinega chance yo kumureba so tkamurebe ni nyombe kacombe ko Kampala ngo munyankore Regi zo nyompota Regi zo muri rugogo kanze kumureba ndi ni shumburamba kwa kuna Kampala nafuna chance yo kushaka kugira ngo nimba so abumbora amurebe so ningo ati nga show ya Dubai unyanka kabarebe Dubai abaraze kura show ya Regi Dubai na nkakatana ba nitrogen arikata so nitrogen ni wari muna mobilizing aba fans nitrogen arikata carbon dioxide arikata bona ayo baryomo abaje kutere byona ndubo baryo so abanyankore bona baryo ko mateke bakora ki so that's the same that is going to happen in Kampala so nozoza kumansa Kampala roji takajezere fan base yo kujangu supporting show no music kimwe kumanya music agenda na numbers waza kureba abaganda ndabakira abanyankore umwinshi abaganda mbasa ko mbatushira by nka mutwaro nka kinana nare million wakireba gap yo munyankore no muganda wakireba so Uganda duchine influence mangu because it's a business language wakireba so muganda yanayishongora na piringira almost national
konkiyo munyankore no limited to a certain audience. So abantu abayine abantu abayine nangwa bakuza kumusupportinga binyimba zo kurunga kambarara batembe baze kusupportinga but indigenous nano munyankore uri Kampala tayine regita mwino impact ya mani kumuya munzu ngo aze kumureba kuyaho watakanse abantu ya university nyine boyfriend wanje Beazine ngambusi nije mitware 5 nze rugogo nze kujera roiji nze nankaze nze kureba roiji nankaze wo background nze kureba roiji abo style abo mbo baraze koraki na abana nk'abantu benda vibe nyina vibe because at cost yo kuranga show ya Kampala ino kubine ba bana nk'aba wino kubine ba influencers binji that man really cannot speak Beazine but he cannot spend it because of kodogwene man muri meeting na nabeshongoza kuza kumsupport bona no show Mura nawe yabeshenyeza because the money has it but no show it is center zine konko kuzera no show hanga we yakamjya mu center utazira utamano zire kuru mbinji abantu kumoba kodowero so ikimujezo ku mindset ndi abantu abamereka yes naza kufuna abantu but community store ne kuba ine influence mpango hamwe na community eje yaba ya politics ya politics yetorire campaign ya Embozi bakoze ba supporting it's a political thing but majezi all right norana nekintu Beazine uri media business so ine kugira PR nora kuyakoze interview yabwa excitement na arrogance ya mujyango musumanye yaza jango you don't need Kampala to make it in life wachireba na at the same time anaza kora show Kampala wachireba so that's a brand you kandi chakachigamba uriya nasa kuchireba kandi hatukwiye binyibaza kwa actually y'abaganda bomba tera show yabwa that's but it's good to acknowledge what this Kampala is good. It's a platform because let me tell you unless in impact muri Kampala nora free boy go atire kwate simu akagaruka Arua yamaze kwishongora no waje agaruka Arua yari yama level ye yaguma regional uri stay regional maje ibyo jangu naza kusharo Kampala you cannot kusharo Kampala unless wakuru Uganda wano koruzungu so yakoro nyankore ayikirize no muntu wi because until population yaba outsmarted by yaba influenced by the language because Uganda ruchiri business which language. Is still hard so njokura ba community bakatanika bakoresha ngo Kiswahili bamara bateka mu Uganda so bona nyoni abantu baze ba supporting na nanyi ne chance yo kuza Kampala I will go and support but team chira mungu kintu chira outstanding. Yes, he has the money, he has the funders. Niko umuntu yo kugira ngo umuntu yakugira ngo yakutanisire duko mu izevyo yakutira mu ibintu byona mwicaho no kureta ki ba customer ubacakushara batacakushara nonke so Bunu konkuchireba. All right. Wari kutureba NKORE Media tukine MVP ka turumuntu hendera ekiganiro kitu cyeriza ninga stoko yitu yerizoba no kureta mani gumano following gumano subscribing gumano tambura nitu. Nasha MVP tuhendere nenshongeje. According to me nkamara hubwire bucenke myaka nkibero muri Kampala na kandi nati ni following industry ya Kampala entertainment basically. Artist ninga shi celeb katujene comedian oba no mweshongoza kakujanwa I have events support ya bari they come and pay even entrance fee even obumwe ba supporting abatamusente zindi konkito kunuya let's say hati nkachapo kwa inesho ni MC no mweshongoza urukwenda kumubereraho obumwe nana ndamushashura MC mutayi urukwenda kumubereraho naenda ijatayire mubusha. Is that support ninga shitukamanyire support echeri kumanyisa mu industry supportinga mutayi wawe. Let's say you're a presenter or in an event ati nkoko tuira Radio West you've helped many. Ochiboine event oshanga nti presenters ba Radio West ba MCs
nkaba basokota bo turi no tambura munabo we namanya ngo kwija kakwagera no kwija kabaruho katahira mu ati bati Beazine wano charging a million yemwe nkajya nti ningwe ndamukoro washireba so okanka kugira nti kwinire mitwara asatu washireba aho no one supporting washireba because once watumana saving achi mitwaro nshanje washireba so but though inabakuchirenze umuntu ashimekwa nakora furati nka MCs umuntu yakufuna amazuta ka facilitation ashimekwa no supporting MC umweshongozi atirisi ashimekufuna iki ka facilitation bakemitwara bireke mitwara ashatu kurugirira ki enyere mbene mucengana enyere na cooperation y'umwino so it is subject ingere yo beno dealing amuna n'abantu akajuna ningambira chap ashime commercializing services yana atera bya drive bye yazagamba tipo nafutere ushongro wa drive utine chimtwari 10 tukudiringa niyo so ngana unyesa kare ana mwetaga amuchargingira ongabe kuza drive okasiba notira nanga chishongoro cha commando no chitera mu burango bwawe then wamuro kamzinja gwa recording at thanks brother thanks for the love thanks one love kandi utakwenda unyesa utakwenda kumufuna mu doesn't make sense so ani advising support yanenda kubaho a very based on history to no dealing with no muntu to reach an understanding na style yo kuyambagana no kureba unabe nkora shows ase patra kamweta mufuna yakasimo rage kamweta mufuna actually rage tukatwishirizana nti ntabantu igana bo kubanza nabawe ngezana n'amajuta garamurete so oreba ngo yareba abantu bigana bahikamo unubufu nomwe when I say that guys but nchiyambaho for the industry but the beauty of all leka kwereza free service fight for something akari mutezi wa poko wa regi ninyana wamana ngakamuha yikirize ndera ya mangu niyese bamusiza so regi nankaro jakabara haso ino ari no kugipostingaho but chonka chine kwegesa kumanya level let me tell you omuntu we na holy please manya abantu family yawe shona nyoko sister wawe brother wawe nibo bakwino nabo bakubasa kuberera konka abandi iwe chikore yo kundire mbajangu odiringa no muntu okumanya ngo tine cyo kumu expecting wadiringa nawo okumangunyensa ine cyakuya no funa disappointments zabusha na stress zabusha okay that's nanisaba MVP osibura bakuturebo gambo byamheru chingizo basibura bya nka MVP nisima abantu kura tara music ya Western Uganda views zinko expressing ati nyine any personal issue me I criticize however you can also share your opinion eko outmatching my criticism nika kuzuma reka gamba bingi for you share your opinion one ole china sharinga chitakushemeza find a more professional way to reply me so that we can all learn from you not in the mezaya actually I can also make mistakes somewhere kanchona gambira abantu okushanga no apologizing it's normal media business wakore shobi you acknowledge it you apologize but however ni apologizing ata alternate views zawe ngarazanze basako outsmartinga my opinion so nchonko egaire kushaba abantu kana nechini nyanani zabeshongoza wafuna umuntu akakuyamba akafuteka makasente ke yereka ku disappoint umuntu aho ko muntu bina ne mwabarize kwatira za jambia muntu akakwatira jambia muntu akakumara mu bwire bwe kwatira yitwa akakusiba no muteganisa kana beshongoza abantu mu ruga drugs mu ruga bitokoza bwonko ngo nibenda vibe mu birugaho right now Kitara music jura katu disappointinga so tujom plan yo kumutwaro mu mateka we are going to go to court kozangira kuba cooperative umuntu wo yinesobi ukenda kwereka ngo yinesobi abantu bakakweta ngo ije mu negotiating ebihendere ukenda kwereka kifuba ade bintu tubireka amateka gabukora
so nya advising team yanjye ya Kitara Music. So we are going to seek redress on court. Bashobore shonga yita uko muntu tukamuteka musente zitu nyinji. Ziriaho ibishoboye byatambwire album yahwire. Umurakikanchi atandika kwe twatandika kumugamba tushimye kufwara oti nabati waje tunyonyera kutwara antina batiya. So twareba ngo ikigende kandi yahindura first statements. So yatanga kutimba ibintu bye so nabo twamweta na meeting. Na roya we nawe n'umuntu mahango washango roya kindi cyo ndako washango roya w'umuntu bali go officers mwe nayimura kwambara kiri wo iferi roya yororo tukwaga mweshongozi wa tukwaga client wawo kuyawo no kusikinga ewe iyo aksa kumite kusolvinga kintu tokupushinga umuntu ngo akore decision yashime ko atashimire gukora kandi byamara kwikayo okay ntugeta reka tubikore ki Mazo chenge, what's the problem? Can you find me in office tukiganireho? Dore ko kutwachendera. Bonka baroya nibenda kurete kifuba. Ubu abatari na baroya just bari bo kuyagaga. So ekintu cyajuri we angambire ba bosses banje ba Kitara. Ntenda kurunda inzo kuzumukoti. Twareba koti nyira bitereze. Twafuna compensation yito mu buryo bushikire. Ato muntu yamakashani umuntu mwabukingire tukatwa bookingire imyenda yo kushutinga video ya ikikana twashashwire na video director atejo rosi nyono nanjiteke so bawashashwire uri yabura ajangwe naenda kubirugama ati wono birugama iyo tukwata sentence tutiyemo tugarurize tukureke so it's like Julia when akarugo mu Kitara tekamure ite tukamure kwire tukamure ku ati wano atkambuza wano rugo mu NKORE Media no bateresimu because ni nkuko nijere nkatamu tukasitama tukaganira I have to come again ati cyo nchata kwenda gukora kozo wano rugo mu Kigombe no jati nyenda ka meeting nari no handike barua yawe ekwereke erete issues zawo zono citing then to responding either tuyishirize nari twanga natwereke cyo ine kora baza kurugamo kwanka we no kusibana hagani impora nari yo kagambure byatashime gambura agambira nabantu ngo audio nwabe na sticker musenteze oburushiti zona niyenzine so reba ngo eshikuru cyabyona muzakureba amateke kigarathabure it's going to be a lesson abo kuba abantu nkabo tebakoremesa abagiga kutasentombe mani baremesa aba investors muri industry baremesa aba investors ebikusinga MVP ntuje ko bantu biganiro gundi murundi kandi tukwendera ejonizo shonga za Kitara Music na nezinde zitwantuganiraho ni Beazine Zj Serebo wambara hano ya NKORE Media niho tukuba turi owari ya camera no off savage we sign out for now mukama na akora Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani. Magara